Bersodip kita, Ali Bapa nami, sini sorga, siku tandai kami narap anakmu Yesus Kristus peguluh kami. Ibagasun sidaren Tuhan, tongo kami mernenget, hari-hari simbadiami, mengken merpulung kami, sada keluarga, ibagas namen. Ibagas nilai Tuhan, tong sakat daging ketendi nami mendaiko, asa tong iring-iring ketegu kami karina ibagasan hari-hari perdalan ninggelu nam. Ibas karina masih ket kalangate mi Tuhan. Lebih pesokkan kami liasa timbue julu-julumu. Karena ibreko kami kini jua, ibreko kami gegoh oda kurang barangkali pelu Tuhan. Tung bagian pesimasa li Tuhan. Tong permudu-mudukan ko kami hari-hari ninggeluh nami. Ali Tuhan di bata Bapa nami sini sorga. Ibagasan sidaren buwengo sinang pidon kenami mendaiko. Perjolo li Tuhan. Karina si masen li Tuhan. Kongo betoh-betohan. Komo mulit Tuhan. Karina lako kimbalangken asa teka kami iminggu-minggu siroh le Tuhan. Boy kami merpulung karina ruas di gerejamu simbede le Tuhan. Entang le Tuhan, pengidon nami deng le Tuhan. Pemerintah nami nalako mermududukan kami mereka itong kesobaran kegegoh. Asa tong kaisobar lanako mermududukan kami. Kami perayat nale Tuhan, asa tunduk mikarina aturun sini hator kena. Asa tekan dor, balang si masen le Tuhan, ijulu di tengah-tengah dunia nane Tuhan. Bagaimana Tuhan, khusus mi para medis, asa isirikan kami kalai, asa tong makalai tegar, sabar. Karena kaingo le Tuhan gerda terdepan, nalako, kimbalangken engket menambari karina singgo bersakit le Tuhan. Isuripun kami ding mango le Tuhan. Karina kalak si kesusahan ibagasan si masen asa teka le Tuhan. Tong makalai markeposan dahi ko samping. Ulang laling kepercayaan kai ala si masen le Tuhan. Urupi kai ibas kesusahan le Tuhan. Bere kalai tong ukur sada arih ibas keluarga na masing-masing. Terlebih le Tuhan, buingo ala si masen, pemutusan hubungan kerja. Teka le Tuhan, bantuan sini bre pemerintah le Tuhan. Ibagasan pelaksanaan na ulang lot salah sasaran le Tuhan. Masihatimu le Tuhan. Bagi gereja nami sekedi-kedi sering kami le Tuhan. Mulai pimpinan pusat nami, mi sendihi kuryana le Tuhan. Asa tong makalai teguh nalako permudukan kami ruasna. Enteng ibagasan keluarga nami le Tuhan. Ipidokan kami asa berema kami tong kini jua. Terlebih le Tuhan orang tua nami. Puhun isen go tua-tua le Tuhan. Asa beretong kesobaran bana. Beretong ukur percaya mendai ko sambing. Bagaimana le Tuhan. Orang tua nami ikuta le Tuhan, inang ibagasan persakitan. Asa dengan niat tong le Tuhan ma, berema tong kepercayaan. Tungora pe kami jumpa tiki-tiki si intoren le Tuhan. Pose tongan nami denganan mungoya ibagasan hari-hari ning duluna. Masihatimu le Tuhan. Enteng karina, pamili kade-kade nami. Sindaho bang sincel le Tuhan. Kusuringon kami mendaiko ibagasan sidaren. Asa tong kalai bagasan kini jua. Entong le Tuhan perdosa buingo kami.
Jolon sisakan kerina dosa nami, ulang terambat sinaing berenken memendai kami. Masehatemu Tuhan, pesoh kami surit namen, markite-kite Tuhan Yesus Kristus si peguluh kami, dengani mo kami. Amin.